svakako prokomentarisati. Naime, dotaći ćemo se statistike koje se tiče nepismenosti, zatim s druge strane podatka da se u Srbiji sve više čita, zatim u upotrebi ćirilice u SMS porukama, to je ono što svakako ovih dana možemo također da čitamo u štampi, ali i o jednoj zanimljivoj inicijativi da se mesec februar posveti ovom pismu. O svemu tome, kao što sam rekla, sa gospodinom Miodragom Kojićem ispred Ćirilice. Dobro jutro i dobrodošli. Vi ste naš česti drag gost. Uvek ste radi da prokomentarišemo ovako aktuelne teme. Pa evo da krenemo redom. Dosta su alarmantni podaci koje se tiču pismenosti. Naime, 830 miliona svetskog stanovništva je nepismeno, a u Srbiji ima više od miliona osoba koje nisu potpuno pismene. To je ono o čemu često čitamo, posebno negde u septembru, kada je Međunarodni dan pismenosti, tada se svi setimo tih podataka. Koliko o tome mislimo tokom godine? Pa da malo više mislimo, sigurno takvi podaci ne bi bili. Po nekim pokazateljima 170.000 ima apsolutno nepismenih u zemlji Srbiji. Negde oko 800.000 je funkcionalno nepismenih, znači da oni ili nisu završili do kraja osnovnu školu ili nisu u stanju da popune formular bilo koje vrste kad dođu na šalter neke ustanove, a onima koji nisu u stanju da koriste savremene tehnologije, znači internet i kompjutere, to su u pitanju milioni. A sa druge strane ima isto jedan zanimljiv činilac koji govori o tome da smo po procentu visoko obrazovanih građana u Evropi na poslednjem ili na predposlednjem mestu. Otprilike 6%, ne otprilike, nego tačan broj 6% u Srbiji je visoko obrazovanih. Tako da u odnosu na zemlje regiona gde je taj procent 22%, znači daleko zaostajemo, a prosek zemalja Europske unije je 35% visoko obrazovanih, a recimo interesantno u Finskoj je 85%. Znači kad bi se to sad uzelo da analizira, vidjelo bi se da se nalazimo na kraju te evropske lestvice, a preduslov za svaku vrstu napretka jednog društva je pre svega obrazovanje. Znači, to bi država trebala da se posveti tom problemu. Sad, suprotno jednoj takvoj statistici, javljaju se podaci, na primjer, da se u Srbiji sve više čita i to u poslednjih par godina, svake godine sve više. Znači, Srbi sve više odlaze, uknjiže sve više naslova, se pozajmljuje iz biblioteka gradskih. Kako to komentarišete? Pa znate što, ekonomska kriza ima, nažalost, svoje loše lice, ali ima i dobrih strana. Pa verovatno narod nalazi neku satisfakciju i duševno smirenje čitajući knjige i odmarajući se od svih problema svakodnevnog života, tako da ja to sagledam na taj način. Sad, činjenica je da zaista u velikoj meri ipak u većini slučajeva prinuđeni smo da čitamo na latinici, sve manje na ćirilici, niko neće osporiti taj utisak. Evo, ono što čitamo ovih dana jeste da će se drugačije tarifirati SMS poruke koje će biti napisane na ćirilici. Pa, to je prvi put izašlo u politici i to su komentarisali također iz ove uprave za agendu državne. Taj problem koji je po meni sasvim nelogičan, da je 3 puta skuplje slati poruku sa mobilnog telefona na ćiriličnom pismu nego na latinici je moment kada se mnogi od nas pitaju zbog čega je sve to tako. Ali možda, kažu oni koji misle drugačije, jeste da zapravo gubimo bitku tu sa telekomunikacionom industrijom i njenim razvojem, da prosto softveri ne podržavaju zapravo ćirilično pismo, još uvek, što ne znači da u budućnosti neće to sve biti mnogo lakše. To je jedna velika tema. Kada je Google pretraživač pravljen za ćirilicu pre nekih 6 godina, to su radili na dobrovoljnoj bazi naši IT inženjeri, znate. Suština je u tome da sve ove kampanje koje vodi naše udruženje i koje rade ljudi patriotske orijentacije se svode na to, na pojedinačne kampanje, znate. Znači, to je sistematski problem koji bi trebala država da uredi. Država je to uredila Ustavom i u Ustavu lepo stoji šta je u ovoj zemlji, koji je jezik i koje je pismo, znate. Ali, nažalost, tumačenje toga proizilazi kako kome padne na pamet. To je suština. A da li sa razvojem zapravo softverske telekomunikacijone industrije očekujete možda ravnopravniju upotrebu znakova? Softver to može da reši, nije to problem. Problem je u srpskim glavama prvo, znate. Srbi treba da znaju šta su njihovi koreni, kako treba da se odnose prema svojoj tradiciji, da budu dostojni svojih predaka, to je pod 1. A pod 2, da
počnemo da prihvatamo situaciju da izgleda postoji neka ruka skrivena koja nama Srbima koji hoćemo da se držimo svoga stavlja do znanja da se to ne isplati, da je sve to skuplje i tako dalje, pa će majka reći svom detetu zašto kucaš ćirilicom kad je to skuplje. Znači u vremenu krize i to je jedan aspekt. Znači država to mora, opet se vraćam na to, da reši. Dobro, mi se nadamo naravno da će budućnost pokazati drugačije, da će prosto ta upotreba znakova biti onda ravnopravnije i u tom cenovnom smislu. Ipak pojedinačnih akcija ima. Naravno, ovaj razgovor neće dobiti politički ton, ali možda je zanimljivo dotaći se jedne inicijative, na primjer PUPS-a, koji je predložio da februar mesec, kada i Dan državnosti zapravo bude mesec ćirilice. Koliko je jedna takva ideja dobrodošla sada kada ne čujemo mnogo takvih predloga? Mi podržamo svaku akciju i svaku kampanju koja ima za cilj da se ćirilica vrati u ovaj narod i da se vrati na stranice knjiga, časopisa, televizija i tako dalje. Mi ono što komentarišemo je to da za ono što je narod rešio referendumom na Ustavu nisu potrebne kampanje, znate. Jer da ne ispadne kao kampanja sa natalitetom. Pa se stalno priča o tome da se poveća natalitet, a dece je sve manje. Priča se o tome da je ćirilica sve manje, da je ugrožena, a ona polako nestaje, nego da se to mora rešavati zakonom na bazi Ustava. Eto, to je ono što mi hoćemo da podvučemo uvek i da na bazi toga jednostavno treba tražiti zakonska rešenja, ništa drugo. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama i vašoj televiziji što uvek ima vremena za ćirilicu, a ono o čemu stalno govorimo, a to je da bude malo više ćirilica ovde, valjda će toga biti. Hvala vam još jednom zaista na gostovanju. Mi sad idemo na kratku pauzu, onda smo ponovo u Beogradskom studiju. Pričamo o pravilniku Agencije za borbu protiv korupcije koji bi trebalo da uvede red, između ostalog, na izborne liste.